Mayong buntag, kumusta? Og karon, kay lagi pinasahi sa atong lakaw ani kay kadto ganing wala pa nag-isa ka tuig niyo kanya mong migo. Pa ni nag-isa ka tuig. Sige nagplano pa eskwelahon ani. Ini si nagpa-eskwelahon no. Atay, mo to nga grabing debate. Nga ay sa lagi kay bata pa kayo. Karon hapit na magtulo ka tuig. Wa na kita, mapa-eskwela na kita ni. Oh, excited na ka? Ha? Uy, excited na ba ka? Onya, sada karon ang akong role kay assistant driver at the same time yaya. Oh, yaya sako kay nara mong driver oh. Kana siya mong driver, no? So manya mong area. Sige, asa ding eskwelahan ang sudlan na di akong migo. Kana sa sunod nga Janjan di ka o si Janjan. Og sige. Oga karon klaro na to nga di ni vlog up springlan na sa dali nga vlog ni documentation ra ni no kay panahon di off na to natay lang daw ilang taon ba og hapit na ta no sa area. Og karon no nanata sloray na ta karing dapit ta so mo ni ang area. Tay lagan na gid kay sakit. Okay, abot na gid mi. Pero kini yung nakita karon no, dili pa na mauwa, kumon man na. Oh, next time man na diha kay napausa atong unahon. Ang permit, asan permit nako ara? Oh. Di ipakita ang permit. Ang kalo nara. Okay. Sige, bye na, Zan. Bye bye. Sige. Sige. Permit. Good job. Go. Yeah. Another A. There's more A. Good job. Yeah. Okay, go to the other book. On the next book. Next. There's more A. Very good. Okay. S na Zan. Good job. Okay, there's two more. Two more A. M. Okay, last one. Last one. Good job. Yay. Kana dayan. Get this one. White part. Kana, sige, tama. Go. Bali. Use this one. Dine. Here, Nathaniel. Okay, mo. Ikaw butang. This one. Dine. Sa likod. You're gonna glue pa, oh. You're gonna glue more. That's it. Okay, good job. Good job, Zanzan. And then, place a glue here. Just a little amount. Just a little amount of glue. Try na this time. Okay, enough. Many na kayo na. Too much. Okay, then paste this one. Here on lang. Paste. Okay, good job. Ipauga. There on the other side. Yeah, that's for the ate and kuya natin. Then, napazan. This one. You put, get one. Ibutang sa siya, ibutang. Then, i-press na yan ng glue. Press the glue.
Press the glue. There. Good job, knock-knock. Okay. Spread. Try to spread the glue. Put glue here. Spread the glue. Dana, mapikit na. Good job. Okay, sibog. Perfect. Yay. Where are the balloons? Oh, it fell down. Here. Very good, Zanzan. Good job. I'm proud of Zanzan. Go. Yellow. Yay. Next. Spread the glue. Go, spread the glue. Where's the other one? Very good. Wala ginay-glue mo kamutan dito. Okay, finish. Arrange. Okay, good job. Color green. Next color green. Press it like this. Next. Next. What's the color of this? Purple. Okay, last one. Orange. Last one. Orange. Yay. Thank you, teacher. Bali. Go. Ana, press. Ana. Good job. Next, purple. Good job. Arrange. Ana. Next, blue. Good job, Zanzan. Yellow. And pink. Good job. Say, I'm done, teacher. Good job. Mana ka? Ha? Mana? Sabi? Sana dyan mo ni? Ha? Papa. Napag yun? Ini? Let Papa borrow. Sabi yun? Borrow si Papa. Borrow. Mananagid sila, no? So, unsa man dyan? Unsa man nakapilit diri? Kini, unsa man? Sticker. Good job. Wow. Yan na po yung activity yo. May-isot doon ako. Okay kayo. Papa yung kwan pa. Asa Ito, mo, activity good? nga isa. Hindi na ako makuha, nasa likod. So, kumusta man saan? Kumusta man? Ha? Okay? Approve? Approve ba? So asa man ta karon? Gesano? Ha? Sige, ato to Gesano ha. Apisi na dito. Fisi. Sige. At ikaw? Ato to Gesano? Okay, humana man ang klase so hapit sa Gesano. Sabi? Asa? Ayo ay na, mahal kay na. 119 Asa man naman. mo dyan? Kamay nag-diferensya. Dila ko dili. Okay, ka na iwa sabi patanaw be. Patanaw dire be. Asa na be? Ipakita. Nice kayo na eh. Dili ako. Tanaw re mo ipakita. Pakita dire. Asa na be? Kana ra. Ato ra nang bayaran. Let's go. Dili ako. Ay sa dili. Lahi na po. Ay, mahal makina. Naro, tsada kini oh. Kira. Kinaro, tsada kayo. Tsada kina oh. Kana bayad na ta. Eh mausapin mo na una. Tara, ato na mo dun. Ayun na, aman, mas barato. Oh, masada na dyan oh. Masada na oh. Yung mas barato. Bato ni. Kain ka na. Kana, tsada. Tsada ka dyan. Kana, tsada. Katang si Navy. Amo na, tsada. Kana, mausapin mo na una. Kana, kayo mausap po na. Happy ka dyan? Dyan. Happy? Init. Sa kanunay, kita nagtuo
ang pag-asenso ni Higala, pag-asenso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasenso, sa malawang nga mitabang ka nga moasenso ang Pilipinas.